Ne znam da li je ovo dozvoljeno da se stoji na ulici. Ja, kola, za malo da me ubiju. Ja sam stala da slikam ovo uzadi. Da li ste čuli kako mi svira? Srce će da mi stane zbog vas. Zato što hoću da vam snimim video ovdje iz centra ulica, ali se semafor otvorio i šta se desilo? Kola da me zgaze, eto vidite, sve zbog vas. Tako da, evo, ovdje sam htjela da vam pokažem tu lepu ulicu, a inače idem na Serbian City Club, to je ovdje naša jedna organizacija, koja organizuje razne stvari, zapošljavanje takođe, vize, dozvole i tako dalje u Londonu. Ja idem sa njima sada da se vidim u jednom pubu i nisam se videla baš skoro. Inače, stvarno svašta organizuju. Ako vam trebaju za nešto, javite se. Divne su gospođe, fine koje tamo rade. One dolaze u Beograd mnogo često i ja se radujem da idem da se vidim sa njima sada. Ovo je predbožićna zabava, u stvari, eto da se vidimo čisto, da popričamo i tako. I idem sada, ali sam htjela da vam pokažem tu uličicu. Vidite kako je lepa. Znači, ovo je samo jedna sporedna, ovo je Oxford Street, a ovo je sporedna jedna. Kiss, kiss.